Reka tubasuhuze tunabaha ikaze kuri uyu murongo wa HD Global Media tubabwire ko ari umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi kuri iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 2025 n'umunsi wa nyuma usoza uko kwezi ko kwakira. Reka rero mbabwira ati tugusozanye neza nkubwira ati kandi nawe ugusoze ukanda subscribe waba uhageze bwa mbere kuri uyu murongo. Namakuru yacu rero muri todohera mu Rwanda nk'ibisanzwe, ariko reka tubanze tubwire wowe uhageze nyine ngo kandi subscribe kandi nawe dusanzwe tubana y'ukanda like, share and comment. Namakuru tuje guhera mu Rwanda. HD Global Media. Tubabwire ko UR yemeje kwifashisha ubushakashatsi buyikorerwamo mu guteza imbere ubucuruzi mu Rwanda. Umuyobozi wa College y'ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr Joseph Nkurunziza yagaragaje ko iyi kaminuza yiteguye kwifashisha ubushakashatsi buyikorerwamo mu gukemura ibibazo bikunze kugaragara mu rwego rw'ubucuruzi hagamijwe kubuteza imbere. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu nama mpuzamahanga y'iminsi 2 iteraniye i Kigali kuva ku itariki ya 30 kugeza 31 Ukwakira 2025 yiga ku ngingo y'ubushakashatsi bugamije iterambere ry'ubucuruzi muri Afurika. Yateguwe na Kaminuza y'u Rwanda ifatanyije n'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi n'ikigo cya Africa Electronic Trade Group gifite intego yo kwifashisha ikoranabuhanga mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Dr Nkurunziza yavuze ko kugira ngo urwego rw'ubucuruzi rugere kure cyangwa rutere imbere bizasaba ko hifashishwa ubushakashatsi bwo muri kaminuza kubera ko abantu bayigamo bakora bashaka gukemura ikibazo. Yakomeje avuga ko bifuza ko ubwo bushakashatsi buzajya bwifashishwa mu gukemura ibibazo ndetse n'udushya abanyeshuri bakora turimo imishinga itandukanye tuzajya twifashishwa mu kuzamura ubucuruzi mu Rwanda. Yagaragaje ko uburyo babikoramo hari ugufasha abanyeshuri b'iyi kaminuza kubahuza n'inganda kugira ngo bajye gushyira mu bikorwa ibyo bize ndetse na bamwe muri bo babashe kwihangira imirimo. Muri iyi nama abanyeshuri ndetse n'abahoze biga muri Kaminuza y'u Rwanda bahawe umwanya wo kumurika udushya n'imishinga bakoze ijyanye n'ubucuruzi. Umujyanama mukuru mu bya tekinike muri Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'Inganda Minicom Dr Kabayiza Alex yavuze ko iyo nama ari umwanya mwiza wo kugira ngo abanyeshuri babashe kumurika ibikorwa byabo kubera ko babasha guhura n'abikorera, abashakashatsi ndetse n'abandi bashobora gutuma ibikorwa byabo bigera kure. Yakomeje avuga ko kugira ngo urwego rw'ubucuruzi mu Rwanda rutere imbere bizasaba ko ubushakashatsi bukorerwa muri kaminuza butangira gushyirwa mu bikorwa. Yakomeje avuga ko ubushakashatsi uyu munsi bukenewe atari bumwe burangira mu gushyira mu bitabo gusa, ahubwo abanyeshuri bakwiriye kuzajya bafata iya mbere bagashyira mu bikorwa ibyo bize kugira ngo babashe kwiteza imbere ndetse batange n'akazi kuri bagenzi babo. Yibukije urubyiruko gutangira kwihangira imirimo kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha ubukungu. U Rwanda rwiyemeje ko ruzahanga imirimo miliyoni 1 ndetse na 25 ikazahangwa mu gihe cy'imyaka 5, aho nibura imirimo 250 izajya ihangwa buri mwaka. Umwe mu banyeshuri batangiye kwihangira umurimo ashyira mu bikorwa ibyo yize witwa Nshimiyimana Noel Ernest usigaye ufite uruganda rutunganya ibikomoka ku binyampeke, yavuze ko yatangiye kugira igitekerezo cyo gushinga uruganda rukora ifu y'igikoma kubera ikibazo cy'igwingira ry'abana cyari kimwe mu bibazo bikomeye aho yigaga muri Kaminuza y'u Rwanda i Musanze. Gusa avuga ko byabanje kumugora kubera kubura igishoro gihagije. Nshimiyimana yakomeje avuga ko nyuma yo kudacika intege ubu ngubu uruganda ruhagaze amafaranga agera kuri miliyoni 4 ndetse akaba atunganya ifu y'igikoma igera kuri toni 1 ku munsi agurisha mu maduka atandukanye yo mu gihugu. Tuvaho twerekeze mu karere ka Muhanga tubabwire ko hakozwe umukwabo wasize 8 bakekwaho ubujura n'ibiyobyabwenge batawe muri yombi. Polisi ikora mu karere ka Muhanga yataye muri yombi itsinda ry'abagabo 8 bakekwaho ibikorwa bihungabanya umutekano birimo ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ibyavuye mu mukwabo wabaye mu ijoro rishyira kwa 30 Ukwakira 2025 mu kagari Kambare umurenge wa Shyogweho mu karere ka Muhanga, aho ku bufatanye n'abaturage hamwe n'inzego zibanze polisi yataye muri yombi iri tsinda ry'abagabo 8. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru igihe ko bafashwe bakekwaho ibikorwa by'ubujura ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge birimo kanyanga, aho bamaraga gusinda bakajya gutega abaturage bakabambura ibyabo. CIP Kamanzi yakomeje asaba abagifite imitekerereze n'imigirire igayitse yo kumva ko batungwa no kwiba iby'abandi kubireka kuko kwiba atari umwuga, abibutsa ahubwo ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, bityo bakwiye gukura amaboko mu mufuka bagakora abibateza imbere byemewe n'amategeko.
Tuvuye ku makuru avugwa mu Rwanda twerekeze hanze yarwo tujye mu karere k'ibiyaga bigari tubabwire ko muri Tanzania bigaragambya banze kumvira itegeko ry'ingabo. Ni umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo ku banyatanzania bigabije imihanda bamagana amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 29 Ukwakira 2025 banga kumva ibyo basabwe n'ubuyobozi bw'ingabo muri Tanzania busaba ko ihagarara. Abigaragambya biganjemo urubyiruko bavuga ko amatora yabaye atanyuze mu mucyo kuko abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe abandi bakavanwa ku rutonde rw'abiyamamaza. Umugaba w'ingabo wa Tanzania General Jacob John Mukunda yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko inzego z'umutekano ziri gukorana kugira ngo zigarure ituze mu gihugu, asaba bari kwigaragambya kubihagarika. Agira ati aba bantu bamwe bigabije imihanda ku 29 Ukwakira bakora ibikorwa bigize ibyaha. Abo ni abanyabyaha kandi ibikorwa bigize ibyaha bigomba guhagarara. Imyigaragambyo yarushijeho gukara ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga ko Samia Suluhu Hassan yagize amajwi 95% mu gace ka Mbeya. Abigaragambya banze kumva ibyo igisirikare cyabasabye bakomeza imyigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu. Kuri ubu muri Tanzania internet yakuweho na n'ubu n'ibitangazamakuru bitandukanye ntibigikora, bituma bidashobora kumenya ibibera muri iki gihugu. Nk'urugero urebye The Citizen yo muri Tanzania usanga inkuru baheruka gushyiraho ariyo kwa 29 Ukwakira 2025 bw'amatora yaragitangira. Umuvugizi w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Sei Magango yasabye inzego zishinzwe umutekano muri Tanzania guhagarika ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera. Leta yasabye abakozi ba leta n'abikorera gukorera mu rugo kubera imyigaragambyo. Byitezwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan azatsinda amatora. Ni mu gihe muri Zanzibar Hussein Mwinyi w'ishyaka SSM ari we watsinze amatora n'amajwi 80%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora bavuga ko habaye uburiganya. Ari nako kandi ubwo bikomeje kugorana kuko babiri bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo. Bapfiriye rero ku mupaka wa Tanzania na Kenya. N'abantu babiri bapfiriye mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi bw'umuperezida Samia Suluhu Hassan yabereye ku mupaka wa Namanga uhuza Tanzania na Kenya. Iyi myigaragambyo yatangiye nyine tariki ya 29 Ukwakira nk'uko twebabwiye hejuru. Kuri ubu ngubu rero hakaba hamaze gupfa umuntu umwe. Abitabiriye imyigaragambyo bashinja leta ya Tanzania kubuza abanyapolitike barimo Tundu Lissu guhatana na Perezida Samia. Uwo munsi y'amatora n'ubundi abakuru 29 leta ya Tanzania yashyize umujyi wa Dar es Salaam muri guma mu rugo mu rwego rwo gukumira iyi myigaragambyo mu masaha y'ijoro. Yohereza abapolisi n'abasirikare mu mihanda itandukanye kugira ngo bakumire abarenga kuri ribwiriza. Kwa 30 Ukwakira imyigaragambyo yageze mu bice bitandukanye bya Tanzania bigaragambya bafunga imihanda bangiza n'ibikorwa remezo n'inzu z'ubucuruzi ziganjemo ibyamamare bishyigikiye Perezida Samia. Ku mupaka wa Namanga abigaragambya bari bafite uburakari bwinshi barushije imbaraga abapolisi binjira muri Kenya batangira kwifatanya n'abanyakenya mu kubatera amabuye ari nako bakomeza kwangiza. Abaturage ba Kenya bashatse kwambuka umupaka kugira ngo bajye kwifatanya n'abagenzi babo mu myigaragambyo ariko abapolisi babakumiriye. Minisitiri w'umutekano w'imbere Dr. Raymond Omolo yasabye abanyakenya kwirinda kunyuranya n'amategeko bakareka abo muri Tanzania bakikemurira ibibazo byabo. Abapolisi ba Tanzania batangiye kurasa mu gikundi cy'abigaragambirizaga ku butaka bwa Kenya. Hapfa babiri bazize ibikomere bikabije nk'uko byemejwe n'umuyobozi wa polisi mu karere ka Kajiado Alexis Shikondi yasobanuye ko abapfuye bose ari abasore bo muri Tanzania barimo umwe ufite imyaka 27 n'ufite 28. Kugeza ku mugoroba wo kwa 30 Ukwakira imirambo yabo yari ikiri mu bitaro bya Namanga ku ruhande rwa Kenya. Ibinyamakuru byo muri Kenya byatangaje ko hari abanyakenya babiri nabo bakomerekeye muri iyi myigaragambyo ku mupaka wa Namanga. Umwe mu baturage bari ku mupaka wa Namanga yavuze ko ngo bafite ikibazo kubera ko umwe muri bo yarashwe ntibazi ngo impamvu bari kubarasa. Abanyatanzania bari kubarwanya ariko bo abanyakenya nta kibazo bafite. Leta ya Tanzania tariki ya 29 Ukwakira rero yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo ku rwego rwo kubungabunga umutekano wabo kugeza uyu munsi. Iri bwiriza riracyubahirizwa. Reka dusoze tubabwira ko nubwo twageze hanze Afurika tubabwira ko Amerika ikeneye kugenzura niba ibisasu bya kirimbuzi ifite ngo bikora neza. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance gusubukura igeragezwa ry'intwaro za kirimbuzi ari ingenzi kugira ngo hamenyekane niba izo ntwaro zigikora neza kuko ngo ari igice cy'ingenzi cy'umutekano wa Amerika.
Aya magambo Visi Perezida Vance yayatangaje nyuma y'uko Perezida Donald Trump ku wa kane itariki 30 Ukwakira 2025 avuze ko yategetse Minisiteri y'Ingabo gutangira igeragezwa ry'intwaro za kirimbuzi, avuga ko ari mu rwego rwo guhangana mu buryo bwa gisirikare n'Uburusiya n'Ubushinwa. Trump yavuze ko ari igisubizo ku bindi bihugu bikomeje gukora igerageza ry'intwaro za kirimbuzi. Vance yabwiye itangazamakuru ko ari ingenzi mu mutekano wa Amerika ukwemeza ko intwaro za kirimbuzi bafite zikora neza koko, ngo kandi ibyo biri mu rwego rw'ubugenzuzi n'igerageza rya gisirikare. Amerika yaherukaga kugerageza intwaro za kirimbuzi ku wa 23 Nzeri 1992 mu gikorwa cyabereye i Nevada. Reka dusoze dutya tubabwira ko amakuru yacu tuyasoreje ahangaha, gusa muri hangana kuko uyu munsi tutabashe kubabwira ibyabaye kuri iyi tariki ya 31 Ukwakira, ariko ndibaza iminsi bizajya bibaho. Uyu munsi rero bitewe n'impamvu ntabwo twabonye umwanya wo gutegura neza ngo tubashakire, ariko muratwihanganira cyane. Mukomeze rero kubana natwe, umurongo ni HD Global Media, mujye mukomeza mudukunde munadukundisha abanyu. Ciao ciao, ngiye mwabanye na Daniambo. Bye. HD Global Media.